Kusile bogogo, kusile bomkhulu. Siyabulisa kumagumbi amanamhlaba, kumakhosi wonke abusayo ezweni. Kunesimo engisibona singasisihle esizayo. Thina ondaba ezitha abangibonise sona. Kunenkinga la, ngibona kuzoba nempi enkulu ezoba khona phakathi kwabantu abangasiyinyanga nabantu abayinyanga, ikakhulu abelungu. Ngathi kunento abazama ukuyenza yokudestroya our spirituality, because kunabantu abenza lo msebenzi wethu bangawenzi kahle. Kunabantu abagcoka njengathi kanti kungabathakathi. Kumanje le story sama-parents kaJustin asihambi kahle bantwana basekhaya. Siyatrenda and abelungu banolaka kuba ngathi sonke singabelaphi bendabuko siyazibulala ingane, sisebenzisa ama-body parts, singabathakathi. Bengicela kubo bonke abalaphi bendabuko manje sike sibumbane sibe munye, sikhuleke, senyuke intaba sonke siyokhulekela lesimo esikhona ezweni. Kunento bantwana basekhaya kunento bathandekayo ezoyenzeka, impi nje ezoba like ezochitha igazi elikhulu. Abelungu bayobulala abantu abamnyama okungama-traditional healers, and mangithi ngiyabheka abantu abamnyama 50% baku-awakening process. That means indlela yabo manje yokuceda isizwe esinsundu. Ngiyacela-ke ma-traditional healers, ngiyanicela izinyanga, ngiyanicela abathandazi, ngiyanicela amagedla, ngiyanicela nonke izanusi, nonke ngiyanicela ukuthi sibumbane sibe munye, silwe nale mimoya ekhona. Manje ngeke ngakhuluma ukuthi kwenziwa yini ukuthi wonke umuntu aku-awakening process. It doesn't make a sense, but ngiyazi ukuthi some of us, yes, it make a sense. Njengoba ngasho kuma-video amandlulelo ukuthi amathonga asukumile kule 4th dimension, not ukuthi wonke umuntu abe yinyanga, kodwa abanye basukume ngoba bazalwa bembethe, abanye baphathisiwe, abanye kumele balungise imisamo, abanye kwenziwe lokhu. Kodwa ngenxa yesimo sendlala sathwasisa abantwana abantu sabenza inyanga. Igodlo ayisebenzi, abantwana abaningi sebacabanga nobuthakathi, abanye bacabanga nokuthwala, abanye bacabanga lokhu ngoba seba-under peer pressure yokuthi sakubona ukuthi wahamba wayolanda isikhwama sokuthi kumele ube umelaphi wendabuko kodwa akusebenzi. Nathi futhi abolaphi bendabuko mawubona umelaphi wendabuko awenza umsebenzi wakhe, uba nenkinga yokuthi ufuna ukumdlela umona, ufuna ukumthathela amathwasana, ufuna ukumvala, ufuna ukwenza zonke izinto ezingasile phezu kwakhe. Kuba ngathi nathi self asithandani, asisapotani kule journey le, and kwabona abelungu nabantu bokuhamba sebayibonile le nkinga ekhona phakathi kwethu. Ngiyanicela bathandekayo, engathi manje wonke umuntu angabopha ibhande, akanyuka intaba siyokhulekela lesimo esibhekene naso. Simo lomkhokha okhona uyenza ukuthi wonke umuntu kube ngathi unedlozi angenadlozi. Lesimo sokwenza ukuthi inyanga ezilambile zithwase abantwana babantu, kuyisimo sokuthi abanye akumelanga bathwase, abanye kumele just bayombulwa ingubo yabo, bathathe ama-gift wabo from kuma-ancestors, kodwa labo bantwana labo bagcina basebezibona sebasemaphehlweni. Ngiyanicela bogogo nabomkhulu, ngicela siyilungiseni lento, ngibona ingozi enkulu ezayo. Ngiyacela ukuthi sikhuleke, sibumbane, sibe moya munye, silwe nayo yonke le mimoya egcwele. Abalaphi bendabuko bazasala kwabalaphi bendabuko basebenze kahle egodlweni, iy'thwalo zisuke, lento yokuncuma abantu kwenziwa ama-body part mayiphele. Ngiyanicela abalaphi bendabuko ngoba manje niyosibulalisa sonke. Khona manje sesisaba nokugcoka ubuhlalo, sisaba nokuhamba sizibonakalisa la esitradini ukuthi singabelaphi bendabuko ngoba impilo zethu sezisengcupheni. Masibopheni ibhande siyolwa nayo yonke le mikhokha ezwayo, nayo le mpi le awundaba ezithi abangitshengise yona. Ngicela sibopheni ibhande, sikhuphukeni intaba siyokhuleka. uNkulunkulu asihawukele, namathonga ethu asihawukele. Lento yethu ukuthi sithakathane sisodwa sidlelana umona kumele iphele manje, sibe moya munye, sibambane, indaba ezitha sithule isikandaba. Makhanye khanya leli sedi makhosi.